Halor kejing temu banwan ra ekelentiral u Dr. Ricky Sengkon uloong baki kam penroy gidan kijing mentoy bat kijing do jing mentoy. Mereka kejingnya dai kejat benriau kadai kebuan hakmat Uneu MP ulekentu ke Sarkar India ban bura me kejing long kerpang jang kejela Meghalaya. Uloong bakane menta ke syong hak Sarkar India ban le elak benta ban penhun ya kejing dawa belas slam jegi pat ba. Batkin omla ban pediang ya kelentiral ada 4 don ya inline permit ke banyada. Sarkar India kadai ban senguthu ba kadai ke benta jongka ban buram ya karai jong yang dor balto an kejela Meghalaya la ban rap syusyu u Dr. Ki Sengkon. Kumpa itip hi kajingwan jongka rel kenyerap tambah riswai kata ngaso lihap pandon ki lat jingeda pat ngapoi biang KLP kebangi au kedikawai kita te ai hengi shot LP nanta met kiwai kita ki kumka tirel nde ngim don ngino don po kajula kajuli te pan si ban panwan ya kita tirel skui wi jaka dan kam shwa pan kumno ban yada ya kanika jela kajumi na kajumwan jom kini ki brave ki bana ba ki gomde ki ai snong na di kini ki mo kita ki na silang jom kaput kan hangno kajing bahar gidon kajing mentoy don mga try shwaban poisi kita shwa kawai shwa mo ni kerman pagin yo shwa kumga KLP bat nanta pada sakini kibede bat ka ta kum kalan tirel habai dei bakani ka ILP mi sutu bakadi ka badon kam ti ka iki senjam ki ba kham ting e tharai na kaleng jong phi ba pin chim khnang wat betikna ba ka jela kan yo e kani ka ILP anoi phi kumba kalong mentai ke basa di Sarkar brek mar ke bengin dawa betami daka mau kai yang terbar an jom ke jelahi kalabu akamat te ka te setengah ka Sarkar brek bahkan le ya ke jom benta ban burom yani ki pad dulu ki ba dona kini ke jela Meghalaya ban ai kada kecing tawa